Ka Meghalaya State Kickboxing Association haka janmi jongka arpau tarik uleber arja arpasan kalapin ku buram ki khatwengut ki nong yale kai na ka team Revolution hadian makilawan yale kai haka Pro National Open Kickboxing India League kabla long haka City Center Mall Hasilguri West Bengal kabla long nadu ka khatnyau tarik hadu ka khatkhandai tarik urisau arja arpasan bat kabla pinlong da ka Foundation of Kickboxing India League West Bengal ringkat ke Jingkershan jongka Wako India Kickboxing Federation. Kilaingut na kini kinong yale kai ke jela Meghalaya. Kibelawan rak burom ya ke jela ki kinthop ya ke Daniela I Wanda Milim ngam. Ujuk pa ujuk nong tudu. Badu Frederick Kongsit kilayo ke title belt ringkat ke Song Pisa ke Bakhatsan Hajar tingkah. Nalor kini ke Karin Judy Kharkamni bad ke Iban Kintiu yang rai kilayo khore ke Khusnam na ke benda ke jingale kai bakerpang jongki. Agati Karin Judy Kharkamni na siyang hasa halat ko nong dana ke even ga minus 60 K1 kickboxing bat nga kendo para Meghalaya himo bat na team la jam ni hab de kai bang de kai hi ban sira mo namar ngim dan open anda jing siya nga de ka 52 jong ka full contact tang bangim dan open anda tang dia kendo tang para Meghalaya itu sama nang poi cha tham ben yo equal ang yesu kaya first time jong awako ha but peningkong ko ay mo utilay upala penya yuti nga ki ni hakani ka jingele ka jonga but nangit skam ba hadu pangat boy final pade ka jing dela jong play but hakani ka kickboxing India League Pro International malale kai ka low kick minus 48 kgs event but haka semi final ng kundo ya ka nong yale kai pade na West Bengal but ngala job ya ka unanimous decision haka final pada ajaran kat nga poi ram haka West Bengal hi daka decision but ngasko ba minta ngatang hapan trish tam susu na bangan la penyo ya ka gold medal ma kemudian title belt ya Indonesia teammates ka but ngandang ya dua you play ban penya nanti kami kacing lihat ka sa dengan Daniela I Wanda Milim so masa apa lemparan mundur kene ka tinsim ta jang ka dai Siliguri National Pro Kickboxing ba ngaya kunduru ya opponent ru pada para tinggi para Meghalaya parlok ni habi ale kai bet ngim dat parlok rah ke game tang bangin ya ka game tangi habi ale bet ka bala hi tang tai ngin train sistem susu bangin yo uso macam ni man ra ya kana ang no yuli nombor ang thau dan kat bijin ya inti jongi ka ting jonga de uju poju nong tudu masang sa nak tiang ban ngale kai ru ka 61 kg K1 aga National Pro Boxing de aga first round akan duk ya nong West nong Telugu ba nong Bajrang ma opening duk ba ka weight duk kam der ka weight class jonga ngasu kiu be ka weight yang diberiung dan nak lawada tarung ya le ban le kai nong ka game ru kalau ya Maria bang bisa marba uru opening dengar mende besok ulah train stone mangaruh ala train stone delay boy indo aga split decision ke para ambara job na kalian jongan dan netaban ngalai kai poisa ka final na tundu badu asam ban na kelas round itu ngai TKO beng knockout dulu job na jaga title na semua masuk komen ma bala ranam ka senang ya ka tahu jam masa station radio kanyan yang let match dia ka event 51 kecil ya kalau ke nak casting yang lek kai badu international player di kana malah tebet ni malah ada international player tengah pe ram kapan ni Nak koi final dari final mai kena tu international player apa ketika asbab kan dan penting kun dengan kalau long ba ngala tengah ini kan ba daripada ba
aktivitas kalau asyam stom yang tamangan saya persiang bangan lapan mereka kawega match patuan yang lau mencop dan kong nggak ingok yo play bala di Sumari ni nado kami dami dari nasional pada dulu kue spesial sekarang kan sini siapa sebab kamu baru kami ada bonfire sini tinggal nggak ada play tu ya bisa tergal loh bala kalau ini berarti senior jongi mah batik kawir ini aku play itu bagi hidup lang berarti naruh pestang hadap benda depjok yang terungan te hajing siang ngaruh malak lekai haka 54 kg te hadir te ngamyo kan lekai nama ngimbiang hakian te nila persangwat na to nila persangwat persangpan to Andre kapor yang nga kam syasyo itu ngala sa disqualify no ya jingla ka jangan jingsa ngam pan lekai pada ukuran jangan po skim de mairo ila kwa hiban ya lekai yang tu sa kapor kam absu yang abang lekai tadi de cara lesmo lekai ka 51 kg kilo de kapa de ha West Bengal de ngam long nga prepare kini nga simnai ne ate la te wei ma let's say am stup ha dan yang for your experience ha first time for your experience ha de santrish dan bahan yo kontak ma juga gua na do